hoda bank ke dakela state government atum alam hala votali salam pubo hoda ke state government la so decision la take itum ke 6 schedule long sike tokang dake close ide long ke do paragraph 20 long ke dake 6 schedule area pulo sa 6 schedule area ang mongta da bank ke in close ide long ke dok do dake nangyong si voters lo pulong te nangyong si India citizenship lo pulong te nang arta long sin kan kora follow pulong te close ida teng ben ke nang council election da chupati dulong lo da tok ang da ogola tum ke da council state government ben ka create moran motok itum ke 6 schedule ke itum ke central government be sinang pia 6 schedule jasamet moran pen motak autonomous council long la moran la pen motak pen akapre ka khai tum ke vote ke pidunong lelo pulaso asam a cabinet pen aso alamrai ke en pensi alam ke hunang chulo matidi asi dak si em jasamet pet alang ni kaningje bangalalo hala ke state pen kaselama council long aposi la ke state to maning hanga ting pen la ke lang tum pinchong on posipu la ke kalang lo mene sita dak ilitum karbiang long autonomous council long alam che thanam lo polotang da dak bangke aja kong thetu muchot lo lake ha India a constitution mate India amhang ke theka hota matsi ilitum 6 schedule ta amhang thekon plot lo polotang te dak cabinet decision pen an parte dak ilitum autonomous council a 6 schedule si aja kong kang tang chulo la CM kaninge do thulang dak karbiang long autonomous council ar lu bangke komatni hong pen ke wanga tu ma ke chi ke be tum sita voter list ng amen to kong latang te thur long lo ma jok long lo posi po sita alang li isiala mang te ne bublo la so district council rules alang li chelang nam pamilo pulo tang te haladak India citizen lo tang te thur long po pula vet kalilang vote jok long lo te thur long pula vet kalilang komara tum si vote ke jok long ni hala talam the dong lang ke mate lasi hala non ke do bom mate abana ron bangke lake 6 schedule long paragraph 2 sub paragraph 6 posipulo angdeng pihini angdeng so throk lo hala so long ke tok hala so arona pensi non ala non council kachari i bom hala so aron bangke salam lo sitala so aron ke chok chilu pulo gente lake aban lo si non akimi aron selam tunang po pot si Guwahati High Court along case pidam choklo PIL 9 2017 hala so PIL high debt pen Guwahati High Court pen lamrai ki bigil halo karbiang long Thomas Council atum chiklo yon thomang bong pen aron akimi selam nang populo council atum chethagon chulo chiklo yon thom ke uni chiklo yon throk naing pulo chiklo yon throk ta por pidalo chiklo yon throk pidal penon ke jo chiklo yon throk ali non ningkan throk asosilo kunal aron kente lage kasi hala abban aron alam problem de bangke claim nang ni lo CM ke haita hala abban aron bangke ke chok che ke le do po sia kimi selam non pugi pulo kente ande kupi sila abban aron alam non ke van bom nang langte akimi aron selam de dra laso akimi aron along tok nang po daket tok nang bang la hello inglong aso pen akapre katuman ke che ke be pulo tang de dakar biang long arlo ningkan pharu kre sirkebra phokebra isi aprang penang ke do bom atum kali pulo tang te daga bangke vote joglong dilo lapen election ta thulong lilo matang te inglong aso kali atum anke ke do abari no kimi non joglong lilo na pen thurong lilo putong tok deri ma la ong be ong lo la sini tum ge ning hang lo sita la anle un e pusita ningkan pharu kre sirkebra phokebra isi aprang pen do bom atum ansi joglong choji pule tok unanta la anle unanta rara tum ake jog bandoi polo sita nona bangke alang litum CM kaningje bang la hello alang litum aron selam lo pusipu aron selam mat ha governor arideng chingthang lok pusipu CM ala model ake governor arideng chingthang lok pusipu lo la si non ni CM phan karjukang tung alang li phan se arjupo alang li phan panong lor sini arjupo nang li si puver lo asam a cabinet alam si governor ta arjunangi pulo ante non nang litum kaselam aron bang governor ari deng ching thang lok pulutang te nang litum alama teng pulutang te laki asama cabinet si paching thang lok lo ante asama cabinet tum moran pen mota ka tum phan
Lapuan aron kimi selam pithek polo tangte dakar biang longsor aphan polo aron kimi bang cekoi du nekede kente. Ili tuma kache songe ha suri ni rakret froga ningkan pen lo kente. Pipolo jo non la ningkan narke ba por non nang liro na pipolo non taron la soron nang tum selam patang ne de kente. Asama chief minister dakar biang long batai ko an lo ke bangke. Ningkan isi pen dak batai kep krep hodak ke bang. La pen nang lijir polo nang tum cilang king lo. Ante la ili tum ake mang alam nang li pipolo pakroin ede kente. Nang li tum ke thana teng polo tangte. La hello nili CM man ake hai phane puji pu bangke dak kar biang long autonomous council long ke che ke bi atum nang jok du nong le nang thodu nong le pun hot ke tok be polam ke ningje verino. Nang li tum aron aki mi ka selam ji paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pe nang tum nong jakong dolo dak nang tum selam dedra aron aki mi van dedra nang tum pechok de no pusinili men puji.